Flashibun parlok bapipek berkerjaan yang khasidata. Parhak ni kegenting ini pek bersengam yang kecing itu khana nak series The Chronicles of Narnia. Berkecing itu khana kelaja hakapor jang thama ba bar. Hakabakaway kalong yang kelahapan perri no spok kamera kabakilas nak nang spok hando. Nakbenta banya dai la di nakipom kepalapan ham nakiling suny. Hakas ni babut pan. Bro kikmi kikpa kilahapan ikbu no ela kijong kikun spok train station. Nakabentaban pa no kikun jongki syaka-syaka kabakam sengan. Barkabadang lang nakajing syakta thama. Baraba kikna kila aku blay kimi kikpa. Train kilayak no bakalakit ikikna syakaway perkajaka. Pada yang ta baka Mrs. Macready kelawan bansyaw no ikikna anak kata-kajaka. Pada bakta kabreu kelakit no iki dah kalikulai kalaya lam iki syakaway kayeng bahe. Tang mare ruang ta kelamaham lupa iki butra jok ni kayeng jusya inu rup kini khuliai kejembut jing sat kejing don jing em. Barka ongru bom sultanat inu rup bikin penmi jing sawala ne banyakin kiu ken kau. Baka Mrs. Macready kelalik no nang ta kena kila rungi spok lagi kamera. Hang ta kila sedang rup banilek kaya re. Kak bakin nilek kaya hang ta kepara barit jongki kebakarteng kelusi kelarung hakawai ke almari kelari helendat jongki jan. Pada rohang ta kelapoi pemban syakawai perkacaka kebadap kayor botha. Kelusi ru keladap kajelengo kacing pela. Nreha kata kepor kelai i we jing tau badan ni khali breu berkikicat kulai. Baraba baro arngut kelai i we keladap kacing kendet. Mar kata kelai ri no. Nreha din katukane por kelusi kelalech khamat ban kelina u bode we. Botau jing tau lai tu haka bode we ni kifon. Balatip i u kumusta tumnas. Kelusi ru kelap ni tu elade. Panak kacing keran phone sutu kelusi kedik khun menreu. Balahir peteng no adam bat keim. Pahadin bakilai keran kumbakat tukane por. Phone no yalam eka saying jong u. Ulah tiak syai ka. Pahadin kat tukane por bakilai songkai. Phone la yathu aka bayakan ika jaka latip kum kanarnya. Ur phone lapur ru ya besli. Kapapelong baklusi kan syok samthia baklai othia asnan jelang. Pahadin bakal kendet na kejing othia kalai ibu phone layang. Kumta kelusi kalalingo bakal kalina u babalai bu yang. Nari tumnas baklai thu aka. Bode phone basneu. Namar kata la yalam khanang ya ka saying jong u. Nakmentaban kidnap ya ka. Bakalusi kelai sengo ya kata kalakali na u. Babalai bu kuat ban kidnap ya ka. Pot phone lai thu haka. Balakum basis pak senam nenter. Kanarnya ala sensyar dan bor takawai kanong lai bertong ke basneu. Bakata kanong lai bertong kelat timpap ya kesenonarnya. Bakaliur ke senrai bakaperem. Kinam dan syuh haka. Henry berok silenter ketelangkan pat ya kanik caka. Baruang bakanong lai bertong kelapan miru ya hukum. Baladau nunu jeng tau ya i kun menriu. Bawan ban yuk kecat akan caka. Udah ban kemi umardor. Baru udah ban IT no haka. Kum tau phone ong bamenta keladi kapor. Pun IT no ya ka hakti jeng kanong lai bertong. Henry kelusi bakal ong yu. Bah kecing sya kadang perkhat. Bau dia jeng tau babah. Henry kampoi mudor bamu upat udan kum kata kecing perkhat. Bau phone no ya sengo ya kata la sos ne ya ka. Kum tau lai rap ban penpet no ya ka nak caka. Namaruong basyan kanong lai bertong kan sawan poy ya kanika caka. Baruong ru ya ka baka di ban pet no wood. Namar kini kideng ru kini kinong sentiat jong kanong lai bertong. Pat mentau phone lapan iya kelusi kacaka pakan rung. Papa kelusi kala rung sapo kala poy biang sa kapertai. Barba kelusi kala mino anak takaduli kala dap jelengo bentim. Baba kasngo kumbakala cak slam has po narnya. Andrei bakal poy pat sa kapertai. Kasyam bakarang ya tang kumbaka tukun ya segan. Kita kala itu ya kata kajingja papala kianman jongka. Andrei kianman pat kimsim langit satya ka. Pada pakila rung hapo kata kaduli. Kimsim lalap pakan don kalenti kebanyalam senarnya. Apa kelusi kamla satya ban penget kianman jongka. Kumta kelas yam no. Pah kata kamit apa baru kilayot ya. Kelusi kelara domom beti. Pasasien kelalit ban rung biang sa kata kaduli. Andrei ka kelusi kadang rung hangta. Hanman jongka ulai iya ka. Pula but lang nalin jongka. Pada hangta bu edaman ru mentau lapoi lang sa kalaw narnya. Bu langit bekajing thu jong kelusi kalong kepada sisya. Andrei bo edaman lo percang panwa de kelusi hak taka jaka. Umi isu ya ka. Andrei hak taka por kali jong konong lai bertong kelawan poi kendet hangta. Pada bau syakri jong konong lai bertong lai i. Ulabat iu. Pula temu ban peniap no iu. Andrei edaman pak lapan map paruong. Pulawan poi syakri jaka. De namar bulawan panwa de kepara jong u. Pat edaman lai thu rohaki. Pak kepara jong u kelajuan teng syakri jaka. Kelai kendu ru iu wayphone. Pada kacingnya keren kanong lai bertong kayo jeng tip edaman de kun menriu. Udan ru iu wayphone mencenderang. Pat arngut kipara kentai. Kumta kanong lai bertong kal khot yu bon syong hajan jongka. Baklapan bi yu dak bakla ajing bam yu. Nang tapat kal ong yu. Bahakan ni kahima maka kalong kas iem bakam dan kun dan keti. Namar kata ka ong yu. Bukan sepelong siem no yu. Henry tang la daw kuloy benwan yalam langi kenman berkepara jong u syakani ka yeng jongka. Pot edeman ru la syok bi hangta bolok kular pun sawan yalam ki haka. Adien bakanong lai bertong kala lek no nang ta. Edeman lai kenduk biang nyala ka jong kepara. Pakalusi keladap nak kecing keman, pakacing sosingan. Panyu ibu hanman jong karu lawan poi langak takacaka. Pakalusi kelai thu ru hau, pakalawan panya kendu iphone. Pakaong bau sat kulan.
Pakai tu roh au, wampat dan mana-mana ru bantip bagi lawan pois kena keceka. Kum tak hadin kat tukani por kelalik pai biang nok selaye. Petang mare poi hayeng kelusi kelas sumsit bakal ong Jupiter beberok sekat ta kim simlanget di kecing tu jongka bakal poi senarnya. Kum tak kelalik pan khot yu adaman bonwan ban sakilam pamauru la poi senarnya. Andre adaman pak lot thok iki hak bawong bakam simladan kum kata bakal jing thok jo adaman kelapan susi e kelusi hak bakal ayam bakal phetno nak tak caka. Hak singi bubut apa ki kena gedeng elek kaya pelau. Kabol belatit dapita kalapan pat ya kayen. Apa kemises makredi kalai sengawi kejeng pat jong kayen. Kalamai bakal kenhit ikti kena. Pada kejeng septiang ya ka kena mata kalai marek banrik no naka. Bakal baki dengai rung banrik apok keduli. Kena kila poi seklau narnya. Badi ruang tabu pita kesusahan kilangit. Bakal tu jong kelusi kalong kebadai sisya. Mentah kelusi kalai alam ikan menjongka penyak kenduk iki buat phone. Andre bakal poi hayeng jungu. Isyam bakal hayeng jungu kelas alai dusman. Kababarok kitar kala perah kelas abret lot samadan. Andre bakal mi nonong ta kena keladap dak jelengo apa kelai kenduk yu kunai benang berkeran beriau utau kunai lo kelusi ke rumal puduong bo phone la pha ban ka hadin bula syakem no nomor la kentat penyatu akan le bertong bulai kenduk baklusi padang ta kelusi kelai wer pita bakin net penyarap ban pelaj no phone nomor ko ong badai nak penta jongka bo phone sa syakem kum ta baro langut ke henman kelarai bakin net penyarap phone Andre ka baning kong kunai la alam syai ki syeng jungu bulai tu aki bu aslan bolong siem barim jo kenarnya entah lah temu bonwan bekeni biang no kenarnya nak khti jo konong lek bertong adin belayo ek jing thu lupa baladaki arngut ki kun senrang baki arngut ki kun kentai jong adam barkem kinwan man yu kecat hanarnya kapamut baki jing sensya dan bor jo konong lek bertong kan sakut no Andre hak ta kapor borok kelai kenden ban syem bu ada mon dan syu rengkat barki Andre baklami banik banwat yu ki syem bu ada mon mentau larung sepok kayeng jo konong lek bertong bar popita lo temu ban rung lang sepok Kunai labat yu baruong bom de bendek bin maka nong lek bertong kalariam do adaman bon ring pa yaki makatang syuo ban kem yaki kan sepenyap no yaki nang ban penduk pendam no kejeng itu lupa Andre kunai long yaki balada ki kwa ban pelaj yu para jongki gede benik pan sing arab no aslan mati tamu balak penirap yaki hakawe pakaliang abo adaman mentau lopo hayeng nong lek bertong le thu haka bolawan banyalam langi kenman maka para jong pan mentah berolengut kiladon hayeng jong kunai pada bakal nong lek bertong kelayo sengawi kata kelapha nak suri bikin lek ban penyap yaki pat menta ada mon sutu bagian man bak para jung kiladan hak jingma Henry kapor keladir palan kabakan nong lek bertong kala hukum yu syakri jongka pun set pendino yu bagi suri kelapo hayeng jong kunai kim simnalap yaki bikin dan hangta namar kunai lai lam ban penpetno yaki nak lenti ke bari napok kendau bagi suri kim simnalap dien syu yaki kilalek binatu akan nong lek bertong kim simnalap bagi kena kendan hayeng jong kunai akan nong lek bertong kala asngowi kata kelaki ko jing pitar bakal temu ban peniap no adaman namar ko ong bola thok ya ka Andre hak ta kapor adaman nak jing septieng le thu haka bakat baudang dan berki le asngo bakal temu banet sekayeng jong aslan nak benta ban sedang no ketama percaya ka bakal nong le bertong kala yo jing tip ya kata kalau hukum suri bikin naik ban khang kedong no eki syua bikin poi sekayeng jong aslan bakal nong le bertong kala lam lang adaman bon le lang barka aba adaman lami sabar ladap dak jing septieng pan syam baborok ke balai lek percaya ka kanong lek bertong kelapan kelatha no bo phone ru dewe na pedang jongki hakawi pakaliang kelai ngut sipara menta kelajan poi artat hayeng jong aslan maka basak menta kalong setang bikin jam no sasilang kepung kepal kelatha Andre hak ta kapor ki kena kelai iya kali jong kanong lek bertong lawan ban tebe na din jongki menta ki kena kelai mare ban phat naka kelarung no hakawi krem mare naka Andre bo khonai lami sabar wan pe usiam bakatu kali kebalawan bertebe na din jongki kamde setia kali jong kanong lek bertong Andre kadai penbar kali jong padar Christmas pakajingwan poi jong padar Christmas hak taka jaka kapan iya kadang pakanong lek bertong mata kala sedang manduk borno or padar Christmas la subha kelusi ya kawe kadawai kebalaban penkhya kanu kadak mong la ruha kesusahan ni sir khap ki khnam karenti pakaturai pakan pot la kadang kam jingarap apakan poi hakanu jing pola ruha pita ya kawai lam ong yu panadu paklawan poi hakane kajaka telang kelas taman phan pakperem kelawan poi kum tahap padar Christmas la no la kajong kelenti khna ru kelas tang biang kelenti ya jongki baba kelap poi harut kawai kawa isyambu tha la stang ban pra takat pakidang persyang banjam sesilang jong kata kawa suri ru kelawan poi kata kajaka Andre kapor bikhna keladu cengkermen pakim tip syuk kum dopen le tha la towa la khnyat aki bikin syakit no syak kawa pat kata kawa klakit sendan aki syadu kajaka bos iem aslan la syadara pada bagi kena kelawan poi hangta borok kecing tau kelatap dak jengkemen kelap yang subhai ki syakam jongki padai ruang ta bagi kena kelai kendu yu aslan hakasin kebeningkong bekelai iru bodoh sing barat ba
kila jeng tipru po aslan dus iem basisa jo konarnya. Abo aslan no iya ki bikidan tang langut sipara la kelina ki basa isa way paddan or pitaru la hitulot hau ya ka ke balaja baro parbo aslan no jeng tip ya kata lo ong ki bakim daiman kuslai na marsian baro ngin sai lai lang ban pelai no para jongki bahade nang ta ka baksusan baklusi kidang hilak ka harut kawa hang talawan poi kensan suri bertemu ban penyap ya ki Rehat tak kapor abak kesusahan kelas suthu kadan apa yang kejingma tak kalaput ya keturai or pita lamur aslan ringkat bik syakri jemu kila ya sengawi keturai bik lamare syak tak caka badan maki patang mari poyang ta pita ulah sei kawai lam bani kun percaya suri rehat bik syakri jeng aslan kelamut pan penyap no suri aslan la pensangi yaki beruang bagi depan ati kata kam pita or pita ru dak kejing seluruh layo pan penyap ya ta suri kat bayu wei pot suri barang laim aslan la pelait no beruang ik syakri jeng bagi depan bodien yu kenang bikin yo pan pelait no adaman melasyak set bendi haki mentabik syakri jong aslan kila bodien yu suri hak pakadu kila yo pan pelait no adaman bagi lam lang no yu syakaying jong aslan mara bagi langut sipara kila kenduk biang yu adaman kila tapdak cingkeman Henry haba kanong le bertong kala yo jeng tipu adaman lalat pet nak keti jongka kala le hidala dia syakakam jong aslan bakala mudui hau bu adaman doi no syat kela namar kata kaong bakat kum kaan jong kanarnya yu no jeng tau busyat kela di pan penyap no yu abo aslan la yo sngoi kata la khot ya ka sipok kayeng jan jong banya penya kecing im jong adaman bar kawai par kecing im kanang bakanong le bertong kan pelait no yu adaman bahadian kecing tai ne ka bujur hakap khadu kanong le bertong kal pelait no yu adaman bakala lek no nang ta Henry hak tak mir ka baparo kedang yo thia kalusi kala i yo aslan bulami na kayeng jan kum ta kalusi kala kersi khususan barboro arngut kala ibut na den jong baraba kila ibut den yu kum bakat tukun por hakap khadu kala i yu bulali banya kendu kanong le bertong Wadi rohang tabi kena kelas tu, bu aslan lai plino ela kejong kejing im, nak kementaban pelat im yu adaman. Berkat bau aslan bang ya cakap-cakapan kenyano yu, baru kisakri jeng konong lai bertong kelai kenhoi kelai jelau dak kejing kemen. Pahabalak te no yu berketiba kajar, lapan tia yu lor jung mau, konong lai bertong mentah keladung dak tukri, bu aslan lai yap no hang ta. Barang ta konong lai bertong kelapan benah kisakri jongka, pementah keladi kepor menher thama persya kisakri jong aslan. Ada nang tapat borok kelali paino. Kelai no ekamet yap jong aslan nang ta Henry hak tak kapor kelusi kesusan kilami nak caka bekiri perkilali ban pe yu aslan Henry hak kelapo yang ta kisyambu aslan layap kum ta kelusi kelas wud dekat hawai bakal pendi yu aslan Henry kesusan pak kolong yaka bakal mentosyu nomor aslan layap bonum la ban embiang Henry kelusi pat kolong ya kesusan pamenta keladi kepor bikin pak kepor seborok syakri jong aslan bu aslan layap no Bang tahi kesusahan kalau hukum mix lading bagi lej penrak ke kubur cupita bu aslan layap no. Bat mata bagi syakri jong aslan kala yo ek tak kubur borok keladap bagi sosi bu adaman loong yohanman basatang mau balak banyalam ke sipai banyak kun persya kanong le bertong nomor aslan ru kuat ya kata pada pedang kekut lat pitaru lahapan ko ngu ek jeng jong pola yalam ke kanhun ke sipai banyak kun persya kanong le bertong Berkatama besarke pada kisipai jung pita pakanong le bertong mentah kalakhi pada kaju kapor kelusi kesusan lamut banwan paino Henry bakal sedang banyak takam pasikam arkam kila yo sngoi kejung kedia jung mau Henry bakal pai sedin disyambu mau la kedia marsiteng bu aslan la embiang bu aslan la itu aki bakat kum ka anju kanarnia ko ong wala dala penyap jubor yo no jung tha boloi ber baklempok uniu mau kedia no ber tau jung thaun se embiang sa sisin bat mentah aslan la kerhu jam Pulai alam no syai ki sekayeng konong le bertong nak mentaban pen embiang ya borok ki perlok jung nang tapat kilali bit kamaran thama hakapaki syam ba menta ki sipai jung pita kilas tang mandu bor o pita la hukum yu adaman bon keran no sadin Henry hak tak kapor konong le bertong kala themu ban kala tha no pita Henry adaman pat lepom pendukut sendan yu ding do jongka bakani kejing le jung adaman kala pen pitar ya ka hak ba konong le bertong kala dung sendan yu do sum nak kapor abo pita la iya kata lo mare penyakun percaya konong le bertong Henry boplim kot bor satya bani kun persya berka Henry haswa bakanong le bertong kan penyap no yu aslan nak rup yaka polok penyap senan yaka mentapar kelusi kala pendi dekat dawai bakal penkhyak biang ya borok ke palaman sawah tak thama pada bakila job no tak thama aslan no yalam ki sangut ki sipara pan kenti ki syakakhet pan pelong ki kumkinok sensyar jong kanarnya kat baila dia pat lo pet no syacengai nak tak jaka bat hadin kat san senam begini ki sangut sipara kala sensyar kirinarnya ada kejengkemen mentakilasan berang ba Henry aku ke sengi kan bagadang lej pan be marat kilapoi aku ke jaka bakal ibiang yu ding peniang syarak bakal usi kala i ningkong kala rong bet syakata ka kendong bakal poi biang syak perthai abagian man jongka kala i yaka makiru kila bot lang na den jongka pat makiru kila mi biang syak perthai ling bagaduli Henry ke bapala mata kalong kini kisangut sipara kila kala biang syak jenglong kena
Pagkalayo jeng tibru, kelajaan ang pertai tang si pangpor. Pagkajing ito kanaru kalakot no hang ni, kublay sipun.